Those who share this vision of a better South Africa will find the doors of the government unity always open. Umengameli Cyril Ramaphosa bekaphendula inkulumo mpikiswano ngenkulumo yakhe yokuvula iParliament kanti uthi amasango avulekile kulabo abasafuna ukungenela uhulumende webumbano. Come back and say, no, I must work with the ANC. Yeah. I'm saying, no, there is no way it's going to happen. We cannot really let the residents of these 3 metros down because of our own personal beliefs. Zijikile izinto ihlangano ye-Action SA yithi seyizokusebenzisana ne-ANC beyingenele umbuso webumbano. Ikibe phambilini yafunga yathi angekhe yavuke isebenzisane ne-ANC. Extremely amazing to be invited in this huge tournament and the first team from Africa to be invited. It's such an honor. Isikhama sabodade seMamelodi Sundowns simenywe elizweni le-America siyokudlala ephaliswaneni lebhola eragwako labodade. Siyanamukela endabeni zesiNdebele lapha kwe-SABC1 akwande mzukulu. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi iSouth Africa izinikele kulimeni indima yokubekelela phambili ingkhuluphelo zenahakazi yeAfrika kunye nelizweli ukwenzela ukwakha iphasi elingcono nelilokuthula. uRamaphosa bekaphendula inkulumo epikiswano yokuvula kweParliament. uRamaphosa uthi iSouth Africa ilime indima enkulu ekukhuliseni iBRICS embizweni enkulu yangomnyaka opheleleko. Bekodwa uthi lokhu kuze namahlelo amatsha amanengi ngehlangothini lozomnotho welizweli. Lokhu kulandela ukuthi ahlatshwe zinhlangano eziphikisako ngokuthi batsho uhulumende webumbano angeza letha amachuguluko wezomnotho azokusiza abantu abahlakako. Those who share this vision of a better South Africa will find the doors of the government of national unity always open to cooperation and collaboration. It is expected of us all who have been entrusted with positions of leadership within the government of national unity and in this parliament that we rise to the challenge to be builders and not breakers. uRamaphosa uthi uhulumende webumbano uzokubekelela phambili ukuqeda umtlhago, ukukhulisa umnotho kunye nokuvula amathuba wemisebenzi nokuthuthukisa umbuso. Uthi kuzokuba namahlelo aqinileko azokutsheja kezempilo ukuphungula ukubhubha kwabantwana. Kanti uthi uzimisele ukuletha amahlelo azokuqinisekisa ukuthi wonke amaSouth Africa aphathwa ngokulingana ngehlangothini lezempilo. Uthi mphathimandla zizokusebenza ngamandla ukuvuselela isithunzi sabantu nokuqeda ubelelesi elizweni leli. We must be at the forefront of building a capable, ethical and developmental state, of growing an inclusive economy and reducing poverty. Nakusenjalo, uRamaphosa uthumele amezwi wokuchiriya emindenini yamajoni namapholisa abhubhele emsebenzini. Kanti ubawe nokuthi ayiphele ipi eGaza. Umengameli uqinisekisile ukuthi iSouth Africa ilungiselela imbizo ye-G20 yangomnyaka ozako. Nakusenjalo umengameli Cyril Ramaphosa ubuyelele wathi iSouth Africa ivumelana nesiqundo sekhotho yezobulungisa samazwe ngamazwe sokuthi ilizwe leIsrael kufanele lilise ukuhlala ngokungemthetho elizweni lePalestina. What this latest ruling indicates is that international momentum against Israel's continued violations of the rights of the Palestinian people is growing. Just as I finish addressing you replying to this debate, I will be meeting the entire legal team that represents us at the International Court of Justice. These are some of the dedicated South African jurists. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi iSouth Africa isadzimelele ekusekeleni iPalestine. Uthi isiqundo samhlapha nje esikhutshwe yikhotho yamazwe ngamazwe sisikhumbuzo sokuthi Israel iphula umthetho wamazwe ngamazwe ngokuhlala ngekani ePalestine. Just as our struggle for national liberation was with steady victories,
so too will the quest for Palestine statehood be ultimately realized. We will continue to pursue progressive internationalism and advance principled solidarity. Our own history and experience demands no less of us. uRamaphosa uthi batsho phambili nokusekela ukuthuthukisa inhlangano ezifana nomkhandlu wezokuvikela wehlangano yentsha bezibumbeneko. We will continue to push for the international financial institutions and the multilateral development banks to be reformed and representative, and to provide greater financial and technical support to developing countries to meet their most pressing needs. South Africa is preparing to host the annual G20 summit in 2025. We are pleased that our campaign to include the African Union as a member of the G20 was successful. Kanti nakusenjalo njengomba namazwe weAfrika asawulisana nezipho eziningi nje uRamaphosa uthi amajoni welizwe lekhethu alima indima eqhakathekileko ekuletheni ukuthula nokunzinza. uRamaphosa uragele phambili wathi angekhe kube namachuguluka amakhulu wemigomo yamazwe wangaphandle kanti ube waqinisekisa bona uyabasekela abantu beCuba neWestern Sahara. I-Action SA imemezele ukuthi kwanje seyizokusebenzisana ne-ANC esifundeni seGauteng ngemva kwemhlangano yayo embili yangempela veke. Umholi we-Action SA uveze ukuthi bathethe isiqundo sokubekelela ngeqadi imizwa yabo basebenzisane ne-ANC kibomasipalata abathathu beGauteng. Action SA beyikhuluma nembiki indaba ngemphumela yomhlangano womkhandlu wayo wangempela veke. If your people team up with the ANC, you're leaving Action SA, at least you, I'm here with you, you'll say something on record. The way I know actioners, people who've given us the mandate, there's no way that they're going to give us an opportunity to go into a coalition with the ANC because the DA has let us down. Bahabe bakhuluma mvanje baginikile kulokho abakhuluma phambilini ngemva kokukhulumisana naye kanengana ngaphambi kwekhetho lika 2024 umholi weSA uHerman Mashaba wafunga wabetha phasi ngenyawo wathi angeza avuka asebenzisene neANC. Your supporters come back and say, no, I must work with the ANC. Yeah. I'm saying, no, there is no way it's going to happen. Ngemva kwemhlangano embili yamalunga aya phezulu ebeyibanjwe ngempela veke, i-Action eseyicabangisisile. Hlangano le iveza ukuthi ihlela ukusebenzisana neANC eGauteng. uMashaba uthi lokho kuzokusiza ukuphumelelisa ingirholuphelo zezakhamuzi zeGauteng. Our structures said, guys, please, we cannot really let the residents of these three metros down because of our own personal beliefs and values. I think we all entered politics to save society. Hlangano le ithi hlangana nokhunya bakufunako sikhundla sika speaker kubomasipalata abathathu ngaphandle kokufuna isikhundla emphathi mandleni. Omunye umbandela ukuthi bafuna kususwe esikhundleni uMeya weJohannesburg uKabelo Gwamanda bese kucedwe nemali ema200 ebhadeliswe egezini. Hlangano le beyatsho yagandelela nokuthi abekaqhakatheke kubona nayo ibe ingcenye kahulumende webumbano. Ufuna ukulungiswa umndeni womfundo odunyuzwe wabulawa ngempela veke eMpumalanga. Isehlakalo lesi senzeke nabe kunomnyanya wokwamukela abafundi abatsha eBarberton TVET College. Abanye abafundi ababili basele banamanceba wokudunyuzwa. Umphefumulo kaBandile Bhisha weminyaka ema-23 ubudala uphelele lapha. Umfundi lo engineering udunyuzwe wabulawa umuntu omduna ekuthiwa bekazana naye. Ugogo lika Bhisha ozubuhlungu uthi icollege le ayibanikele imininingwane epheleleko ngendaba le. Ngiphatheke kabi kakhulu. Ngilimele emoyeni. Lo futhi lokho ngilimele kakhulu emoyeni. Uthi ngithi into cleaner lapha adubuleke khona phakathi esikolweni. After that sekuba nemagama lathi udubuleke ngaphandle kanye udubuleke ngakhathi. Kube bekadubuleke ngaphandle ngabangangibhidonga ukuthi into cleaner la esikolweni. Osibando ufuna ukulungiswa ngomntwana wakhe. Umuntu lonile uyaboshwa ahlale ejele. Ngakujabulela lokho nami ngimbone ahlele ejele. Kanti kubotsho umsolo eminyaka ema-24 ubudala malungana nokubulawa kwakaBhisha. Bese ke kuvula icala lokubulala kanye namahlandla amabili okwetama ukubulala
emaphoyisa bese-ke ayaphenya ababopha lo msolwa ngolomgcibelo lo utawuvela ekhoto una-24 iminyaka utawuvela ekhoto lesibili eBarberton. Abaphathi beBarberton TVET College babhalile ukuphefumula ngendaba le kanti abafundi ababili abalimeleko bakhutshiwe esibhedlela. Abasolwa abana babongqondongqondo bokudidiyela indakamizwa bavele phambi kwekhotho kaMagistrata weGroblersdal eLimpopo namhlanje. uGeorge Gonzalez noGutierrez Lopez, Frederick Botha kunye noSiphiwe Khumalo babotshwe iveke epheleleko eplantini yendakamizwa ezibiza amabhiliyoni wamaranda. Icala labo lithuliswele ngomhla ka-1 kuRhoboyi. Amagqwetha ajamele abasolwa ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa asola umbuso ngokungavezi obunye ubufakazi obuqhakathekileyo kwekhotho. Lokhu kuza ngemva kokuthi umphathi wephiko leze forensic eVodacom uPinky Vitaliga abawa amapholisa ukuthi akhiphe imininingwane yabofunjathwako yabantu egade bangendlini ngesikhathi umendi walokha abulawa nge-26 kuSewula 2014. Advocate Thulani Mngomezi lo jamele umsolwa wokuthoma umuzi Sibiya ubuze leze forensic ukuthi kuba yini banikelwe ubufakazi babantu abathathu kwaphela. U-Advocate Thulani Mngomezulu usole ikhotho ngokukhetha ubufakazi ebuthulwa ngaphambi kwayo. Ngo-2014 amapholisa axolela iVodacom abawayilwazi ngaphasi komthetho isection 205 ukuthi banikelwe imininingwane yabofunjathwako yabantu ekhabe bangendlini. Kodwana umjameli wabasola uthi batsho umphathi weVodacom uPinky Vitiliga wanikela ngobufakazi babantu ekhabe bangendlini abathathu kwaphela ngabomu. From 5 p.m. until just after 21:15 on the 26th of October, any communication between 8169 and 4358. 4358 is the second number, the 02704 4358 of Kelly Khumalo is the communication between those two numbers. Nanyana kunjalo kodwana khange kuphelele lapho. U-Advocate Mngomezulu uragele phambili wathi ubufakazi buyakhethwa. No evidence is only limited to 3 people that were in the house. The evidence that you were led in this court on, it dealt with the late Senzo Meyiwa, Kelly Khumalo and Longwe Twala. Umngomezulu uthi batsho khabangekho amarekhodi wokuthindana okwenzeka phakathi komsola wesithathu uMthobisi Mncube ekusolakala ukuthi nguye wadumuza isigidi ngokutsho kombuso kunye nabofunjathwako ababili bakaKelly Khumalo ngelanga lesehlakalo. Kanti lokhu kulandela ukuvuma eqala kukabongani Ntanzi umsola wesibili ekutshengisa ukuthi uKelly Khumalo wadosela umnqubo omtato. Nasibuya entolo. Sithokoze khulu ebekezela ukuthi into sinisenzele yona ihle ngathi uzimu anganandisela. Abasomabhizinisi bangethembisile nababilani abanesisa basize ikhaya labakhubazekileko ngezenzelwa ukuthokozela inyanga kaMadiba. Kabeni sesibili sendaba zesiNdebele kanti indaba ezi ziyatholakala ku YouTube, Facebook na ku SABC Plus. Asirage nazo. Abasomabhizinisi kufuze babambisane bafake isandla ekusizeni nekurageni umthlago emphakathini. La magama avele ngesikhathi uMasipalata wethembisile hani ngokubambisana nabanye ababilani abanesisa banikele ngezipho ezinjengamanyathelo wesikolo nokhunye bafundini. Bebapenda bafaka nesilingi ezikweni lokho ekuhlala kilo abantu abakhubazekileko eli kwaSomarobogo ebeyaziwa ngeTefontein eMpumalanga. Njengokugidinga ilanga nenyanga kaMandela, umbiki indaba wethu uComfort Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Wonke umuntu obeka lapha bekakhuthele njengomuhlwa babodwa bebapenda abanye balungisa isilingi kwafakwa neminyango eyazisako kazizikweli
qobe kuseni beza lapha bazokwenza imisebenzi yezandla ehlukahlukeneko bebatshale nemrogo ngikho lokho ekwenza umasipala Dothemsile wakanye wasikima obamsana nabanye ababelani ekubalwa kibo nemayini endawo le bafaka isandla ekutheni umakhiwo wezikweli uvuselelo lokho bakwenzeke lenyanga yomlelo wekululeko mengameli walokho uDr Nelson Mandela. Ngiyakhumbula sonke ke ukuthi uNelson Mandela uthi kubalulekile uphile uphulele ukuncedisa oseduzane kwakho. Umphathi wezikweli akawuvala umlomo ngenxa yethabo. Sithokoze khulu ebekezela ukuthi into sinisenzele yona yihle ngathi uzimu anganandisela. Uthe usesibhuti mathi uyayiplana abantu bosesikhanye nabo sesibuza. Besingacabanga ukuthi ngaba ababelana banobundu aba banikele nangamanyathele bafundini abawahlogako. Lusithanda ukuthokoza abo mem nomama caretaker wale center le because it's not an easy job ukuthi umuntu anakekele umuntu okhubazekile akusinoma ngubani onamandla akusinoma ngubani ori onekhono lokunakekela umuntu okhubazekile. Abazuzileko bathokoza abaqedi. Ngicela ukududuzela abanye abazako kithi nathi sibahelebhe nalabo abaza ndilako sihelebhane efundweni sicela sihelebhane sonke esifundeni ukuze sihelebha abanye siduduzaneni singahlekani esikoleni sikagwerani sikabethani sibe sonke njengabantwana bomuntu. Ngizokuthanda ukuthokoza nokugidinga kunye nabanye abafundi begodu nezipho esizitholileko. Ngithanda ukukhuthaza abafundi bonyana ilanga lanamhlanje njengoba sihlangene sona lingagcini nathi sikhuleni sikwazi ukunikela. Abaholi bomphakathi nabo baphumelele. Sithokoze khulu masipala nokubamba eFerhanoh nokubambisana nepalisa nalaba beFSS ukuza ekhaya apha. Amalunga omphakathi akhuthaza nabanye abosomabhizinisi ukuthi bafunde bona sibusisiwe isandla esiphako nesamukelako. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka. Ukukhutshulwa kwentengo yegezi elizweni lonke kuthi abathengi bararekile. Abathengi basilingwa ukubana kufanele bangene khudlwana ngengikhwameni evele ezidududu. Kodwa nanyana kunjalo izazi zikandelela bona zinengi indlela zokubalekela ukukhutshulwa kwentengo yegezi. Begodu babawe abathengi bona bazi indlela zakhathesi zokubulunga igezi. Ukusetshenziswa kwetechnology esezingeni eliphezulu ukulonda amandla wegezi ngezinye zendlela zokubulunga igezi ngaphandle kokuphelelwa imali. Njengoba umnotho ubogaboga nje kanti nezinto zibiza kangako izakhamuzi emalokishini kukhutshulwa kwentengo yegezi kwenza ubujamo babo bube bumbu okudlula. Solo bahlinze izakhamuzi edorobheni leTshwane zibhadela imali yegezi engezelelwe ngamaphesentali 12. ZeJohannesburg zona zibhadela imali engezelelwe ngamaphesentali 13. Kanti ukulinga ukulonda igezi nokubulunga imali abanengi sele basebenzisa ezinye indlela. Ke reka malatha ke reka le dikgong then ke a besa mollo then ke rile ke berekise ke into price then gore ke khono go ira go apeya ka yona. Re ska dula re tshumile bo di hitara re ska ra di tshuma ka gore rena ra sokola ene ke motho wa sasa ke tlo etsang bili ya ka he fitla ko nna impotsa ka bo 1000 something ko ipatala bya. Nanyana izakhamuzi ezithole ezinye indlela zokubulunga igezi izazithi kunendlela ezithuthukile koze kusebenzisa igezi encane kodwa isebenze ngokupheleleko. When you go into your chain stores where you buy these fridges and things like that, you will see a sticker at the top that shows you how much energy this fridge or appliance uses. And start to look at that because in most cases that's where they are losing money. I-technology esezingeni eliphezulu ingezinye izindlela zokubalekela umthelela wentengo ephezulu yegezi. Nakusesenjalo izakhamuzi zikuthabele bona sele kudlule inyanga nanokho kungaqindeliswa igezi. Kanina beqedwa ukuphela le ngiyo kanye sibuze ngayo ekhasini leFacebook. Asiqala umbono wakho bukeli uyalandela. Uze siyongugesi ukuthi aneni sibuyele emuva ukuthi sibase imbawula zethu
sibasele phansi sibasa itofu zethu masinazo ugesi usebenzele ukulayita nokuthi andeni onifika phela obunye angasibalunge ngivele ngithi ngisebenzise yona ngipheke ngayo yiyo ke impela engibona ukuthi iyawonga ugesi fanele singaberegisi amahita and no uphekileko nengabone for ungavuli wonke pheka ngamaplata amabili isichebo nomratha Kanombono ngeyombukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono umbukeli. Kezemali ranta liyabogaboga nalilinganisana nezinye imali ezikulu. Isikhama seMamelodi Sundowns sabodade sisehlelweni lokuvakatshela e-United States of America. Njengesiqhema sokuthoma esivela enahekazini ye-Afrika esimenywe bona sibe yingcenye yephaliswano lebholo labodade eliyokusingathwa inyanga ezako uRhoboyi. Inkutani ze-Afrika amahlandla amabili zithokele zifuna ukuvikela unongorwana we-CAF Women's Champions League. Ibanyana ba-style zinkutani ze-Hollywoodbet Super League amahlandla asithandathu kanti bakhone ukudosa amehlo wabasingathi bephaliswano le-Women's Cup le-America. Iinqhema ze-Europe ezifana ne-Real Madrid, i-Juventus ne-Vissel Kobe engeseJapan kunye nese-Kansas City Current ziyokubhudulana eKentucky eMissouri. Umbanduli weMamelodi Ladies uJerry Chabalala uthi leli lithuba labo lokhu bakhombise bona banamandla kangangani nabaphalisana nenqhema ezikhamba phambili zakwezinye inarhakazi. It's an opportunity for us as a team to go and see how far are we in terms of the standard of women's football in Africa as a whole when you compare with other continents. Umendu Andile Dlamini owahloniswa njengosomapala womnyaka kibonongorwana bekhosapha umnyaka opheleleko uthi ukumenywa ephaliswaneni kumphumela wesiqhema sabadlali abanentshisakalo yokuphalisana nabadlali abakhamba phambili ephasini. It's extremely amazing to be invited in this huge tournament and the first team from Africa to be invited. It's such a great form. It shows that we are heading in the right direction. It means that we are doing something that's right at Mamelodi Sundowns. Umdlali wemva uKarabo Dlamini owadlala ibhola eAmerica nabekafunda eUniversity Auckland uyazi ukuthi ulindeleni engiqhameni zeAmerica ezabe zikhona. We should expect a lot of speed. They like running a lot. So we just have to go there and do what we do best because we're capable of keeping the ball and we're skillful. So I think that's what we should use when we get there. Abodade beMamelodi Sundowns bayokubambana neKansas City Current eKansas City eMissouri ngem-14 sikaRhoboyi. Loshane khaya ngomvula siqalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu kuthoma iveke sibona lapha ke inkomba zomoya pheze iSouth Africa le yonke kuvulekile nokho akuna mafu namkhana ke izulu ngaphandle kwakusasa ke la sibona khona umoya omakhaza uchidela lapha eCape Town uletha amathuba wezulu nge-30%. Nawuthi uyaqala ke South Africa isavulekile kuleza ndawo kuthi ke eSouth ubone lapho ke kuzaba nekungu abantu bayelele ekseni nabachayelako. Ngama adverts asrakele phambili ke siqalele ukuthi kuzasaba nasicala lapha ke amazinga wokuchisa sibona lapha ke iGauteng ifuthumele ngemva kwamadina noma ke ekseni nebusuku kuza kulala kumakhaza khulukhulu lapha eCarltonville nge1 iLimpopo ke ibonakala lapha ke ifuthumele khulu ke endaweni eziningi njenga chisa imusina kuyachisa ke eThokoyandou lapha ke eZanini nge30 iLiphalabura ibuye ngeneno nge29 sibona lapha ke impumalanga ipholile ke yona endaweni eziningi kuyachisa lapha esikhukhuza kubomhlanga kufuthumele nangapho ngesikimini ngemva kwamadina noma kulala kumakhaza nje
ake igubze sengamafu endaweni eziningi lipholileke kilezi indawo eKokstad kumakhaza khulu ebusuku nekuseni nge1 lapha ke iPumalanga Kapa ibonakala ke ipholile ngemva kwamadina lapha eMthatha kufuthumele ngemva kwamadina nge24 lapha ke eMaltswayi kumakhaza khulu ebusuku nekuseni iPingalanga Kapa ke imakhaza ebusuku nekuseni kuthi nangokuhamba kwesikhathi Cape Town nalapha ke Cape Agulhas neMossel Bay zona ke zisesemakhaza imini yonke iBeaufort West ibuya nganeno iphole ngemva kwamadina iTlagwini Kapa bonakala ke imakhaza khulu eSutherland imini yonke ngokuhamba kwesikhathi iKimberley ibuya nganeno noma yona imakhaza khulu ebusuku nekuseni nge-3 sokucalela lapha ke iFreystata kuthi yona ke ikhamba bunjani na sibona lapha ke iVelcom ifuthumele kuthi ke ezinye indawo kupholile njengalapha ke eKroonstad nalapha ke eBethlehem kumakhaza khulu ebusuku nekuseni iNorthwest kokugcina ke yona ke ifuthumele ngemva kwamadina noma nayo iza kulala ivuke imakhaza nje sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako sincancabeze mbukele ekhaya tido Kanti kusasa zikhona indaba zeSwati nisale nomusa.